Tata ntama vanda papa na beto abos nge yebisa bilele nenge sepela baba na beto ya poshi nyonso deja me kongola nanki dia kila kala mama obuya webisa bilele ngenge salaka prière mama obuya ka webisa bilele bakala na sangi nge récupérer yo ngeza bande tala bima ata 50 verres tala lo kutana vya tana fea mama ntangwa pela mge kwena nswalu na zandu tata baba kwa na wapi vraiment abakana bete boya kaka na ukuta loso na dilonga banda ku déclarer mon loso ve kaka look na poche ata 50 francs yebika wo vraiment 100 francs papa na beta nge kota pedina mashini ta sepela ba 10 000 100 francs kaka na loso ameka kuta loso déclaration ata tuba metala ba poche ata kima ave 100 francs ki mtasu ba papier Ulu mvana mungu kutu mwe batiso munde awa pena me sepela donc kima qu'elle veut dans les néants ba papa na beta luvutuka